ari mnonga ba TV tayare kandi okubasa kutweta nk'irwariro kugira ebitwagamba abikwate n'obulwire bwa Ebola. Amazina niraka nibanyeta Tumugumye Roda amwe nursing officer ninkora na Mbara Regional Referral Hospital kandi irwareri ni rumwe ahamarwara government yaronzire kugira ngo hagira ubulwire nko bwaya tw'umwanya tubase kubujanjaba. Eshaheji tunobulwire bwa Ebola umihanga konka ruhanga tugirire mbabazi nk'irwariro rya Mbara twakatongire muntu obulwire tushaka kutunga mu abantu bino bonero nkobwe bakurwa myanya itari yemwe nemwe konka tukibakebera tushanga barije tubaragurira bataha. Irwariro ryo kuriyeze kuceberwa batombekera irwariro bakweta ngo isolation umwanya wo gutukutekamo abantu abino burwire bwo kuturana nko bwa Ebola shaheji twino umwanya ogwe gu gazeti ingire gusifensingire kandi gurumo buri kimwe cyona ekikukozesebwa omukujanja abarwire abo burwire nkobwe nko bwa Ebola ngato kuburi harimo byoma byo kukozesa harimo buri kimwe cyo kwesa harimo n'abashaho abatendekirweje kugira ngo umuntu ogwo kuyakugira hiyareterwa kandi babasa kumujanjaba kumuhereza ubujanjaba bushikire kandi kureba ngo amagarage gabasa kutebekanasibwa abantu abaturikize eshaheji no kugira ngo obulwire bwa Ebola bwashiro mwihanga na hata hindu kugambera waza umihanga ryitu harimo abarwire bakanka mushanju abarino baragurwa simarhanga kugira ngo barino batebekana eshaheji harimo kwerarikizwa mununga konka obulwire buno basa kwerindo chumwe abitubasa gukora no kureba ngo twanabengaro zitukurungi hazo bwiro bwinji nicara kushese abantu nani ngamana mu majaranti kugira ngo tunabengaro ushanga umuntu yagira ati ngo bwe yanaba ninga teka hingaro ati konka ico tuko tukunaba ntubantu bena ngo nabengaro kurungi kumara nkeda chika yona oriyo no naba haza wano naba hagati yeno no ogezeho kureba ngo wahanaba kurungi abo kwantukira kuhebwa icara cije eki tukira kucebwa hagati y'ikiganja tukira kuhebwa nanangwana nahabu ahamutwe go byara tukira kuhebwa mbona wano nabengaro zawe ukoteka emphasis nyingi kandi cya kabiri ebyara byo wano nabo rengo ebyara byo wabishara kurungi at least inchemwe ahabo ko utabishazire ubwo ko nubasa kuzayo bukuretere cyo cya kabiri twabasa gukora no kureba ngo twagezeho kwerinda kuba in contact na n'umuntu ogwa kubasa kubarwire nangwa nubwo tarwiro wo kurebesha heji ngito bakora mu irwaro uburyo muri kutaho mu irwaro na harwire bonkano batakabasa kumanya oyinaka ko kaibora noha oyino mushuja noha no ine kindi mbwenu tugira ngo no gora bo ryaho gezaho at least oyihereze meters nk'ibiri kurgaha mu ntogwe ko kirabeho wakwata ahantebe y'abashitami wahizo gisimure bagisimure konkiwe onabo mu ngabo tukwe kandi nacabaho ukasuspecting ngo umuntu unabasa kuba ine Ebola nakweshengereza umuntu mpurikirize gezaho utakamkwataho konkaterera abitongore cye byamagara abarkuri hihi bageze kwetegeza bashanga buryo burwirobwe ayine signs ezikwereka ngo no burwirobwe nibijya kututerera icyo bambara rufaro ntuzaye mu burwirobwe ntumwakira twerinzire kandi no mukaya kuba narga mu turango twasiga twagitebekanisa kugira ngo imwe abarumu mutaka kwatwa uburwirobwe ngo twatwagambire akakoko akuba kweta virus erikwaza endware ya Ebola kakuba katahire umagaragaho nakamara mu ebiro kurgabiro bibiri kusiha biro abira na kimwe umwe katakayerekire bubonero kurigera immunity yawe kwe kuberi so konka kagira ngo wagumuza mu warwara noja kugira umushija noja kugira umutwe ogire amagaragabe wiki amwe bagire kushasho munda bagire kirukano bagire okutanaka nebindi nkebyo konka ndwara yagumuza mu ekakura hato batandika kushozesha gama kureterwa munyindo kureterwa mu kanwa kureterwa omunkari nahandi aha opening zitu zombiri hato umuntu ogwo wagumuza mu kamureka utarafushire kumwirukanzya chances yuzo utagaruka zo kufa nizibaziga higura umunonga so nicyo tukugira ngo umuntu we naragira ubonero ubora woyine bwona nubwo kwagura umushija nangwa okuteka teka ngo umushija gwaburisho geza aho yirukangire byabagara barebe ko babasa kuyamba bashanga gutara umushija kandi barebe ko babasa kumuza mu kucebera no kuyaheshagama utakabo inoko kwasirwa urwiro bwa Ebola ukabura kucimanya uburwiro bwa kwasire hariho abantu binjya bakugira ngo apane Ebola teruho Ebola eruho kandi abantu bagirwire abantu bafire
wazo mu rukongo abantu bingi munonga bafire abo bwiro kandi nangwa nenyima ubu turwaza abantu bebora butari yogo mu rundi tureba abantu bakufa. So Ebola is real. Teine kakwate nebi muri yo mugamba nk'abantu ngo bundi hari mu politics abashobora bende sente yapana tukwetenga sente abantu bari yo barwire kandi Ebola. Now abantu binjo moko kubabuza bakugira ngo waburwire Ebola no basa kuza hari orondesha biko ojinywe eshabiko tefutambe Ebola actually eshaheje itiriyo tugamberaho Ebola yitwine teine mbazo guryaho ngo specific ngo gutambe Ebola hapana hariho vaccine iba kuza kwereza ngo no kwekingiza muneza kutamba ubwire bwa Ebola hapana echango munonga umbazo guruho gwa mando gutwasa gukora no kuranga twayirinda konka yaba yizire amuntu bakujya ngo banyosha biko ango bakugera amanyangu waguma muje ya wonokera ango baronde intangahuzi nebintu nk'ubene bakora mu covid hapana tine mubazi kuza kwitaka koko ka virus akakureta Ebola eshaheje ito nkirwaro ryambara eshaheje itiriyo tugamberaho nanayirize kugambira ngo twinemu obuciko butari umwe na bumwe twinemu akaciko akakuragura abarwira abo akwa bintu burwiro bwe nkaka case management twinemu akaciko ka infection prevention and control akomukonye merireho nabatahi banje twinemu akaciko ka surveillance kumanya ngo murwire kubareba kwiho mwanya nanka surveillance neje akoresha kweta contact tracing egeze yo kureba abantu bona abe bari in contact with you environment yawe yo birumu ebirerieta kashaba kushikireho nabo kutura nabo biro nyine nywazi mu kushemererwa bo bemerire bata hata bakatandika kuba monitoringa kugira ngo biro abirana kimwe bya bitaka hwireho numbasa kugira ubonero tubure kubumanya konke cya kabiri tumekingire shwangu buru mushaho weno wambara atungire retraining akwa no mu two kumara ubwire buringwa utabanze kurabirwamo ikintu kenshi kibateganasa so tugumire tubashomesa kandi tugende tugambira n'ihanga ryitu kugira ngo himwa kuba muri mwabona ubonero bwe mutugambire abashaho tubine batendekirwa kurunje munonga abakubasa kubayamba kandi kugira ngo bwirobu tubwayongera yo kujanjaza bwe bari muno.